The first second round match is 4 goals. Now we will have the second round match. The second round match has started between AKTP and the Mumbai FCA. RFCA versus AKTP. The matches is ongoing and round 2. The Mount C they get a top 5, but unfortunately they could not make it today. But hopefully they will come strong next tournament. The second match for the second round is underway between MKSP versus Now FC. It's done now. The second match is underway between RFCA versus AKTP. Alo. Đây ngủ thế nào? Sao thế bấm na là hết nào? Đánh thế sao? Đánh tàu đấy đấy. Hạ lưng lại đó. Uống này nơ tiêu. Cái đường bị chặt hết vậy sao? nó thật sôi thế này thì cô ta này với ta sôi thế có xí người ta nó sôi thế gì bố thì nghe nhỉ bố hey. Ơi! The second match for the second round is underway between RFCA versus AKTP. A thrilling neck-to-neck match. Both the teams playing equally well to score a goal. Ủa. The last match for first round between Salai and lạnh luôn của cô mau cái đó nè. So I request for my team support the Pomai A and 1 to get it. This is to cheer the Pomai team. If you are hearing me, this is to cheer the Pomai team. I know it's sad playing your own team in this initial round, but take it as a blessing. And the spirit of unity and sportsmanship. And we are all looking for you, the Pomai 1 and Pomai 2. All of the commentators between the Pomai
training but not showing. Both the teams Sit have down. an excellent record of winning. One place you get. So let's see Sit down. who will win the match. For my 1 or for my 2. Sorry, for my A or B. Này rốn cái này. Nhưng mấy cái là nó quay. Hey! Here's a request to all the viewers, the players. This petition with us for the league. How what? Looking on the way, it's usually improvement. So please share with us specially. Hàn tiêu, hàn tiêu. Được chưa? Con chó đi rồi. Con chó Hey! Ủa ủa. Đó, cứ mà dài thẳng ra, nó nằm mà dài thẳng ra nó. Zendo, nó mắc không? Hey, hey! Thấy bóng này. Wow! Dốc cú vào, không nào. Anh ơi, rồi, sai cái nút suy đi đây. Round 2, our second match for the second round is going on. RFCA versus AKTP. Right after the match between RFCA and AKTP, the team from SSGP Uống cái tôi đấy nào. Hey! from SSGP and RFCP are requested to go today. Right after the match between RFCA and AKTP, SSGP and RFCP are requested to go today in round 2. Là lúc này thôi. The final match for the first 100 over. For the two teams, A and B, please stand the ground. The most evident match between the Pomais and the Pomai A and B. You have to get it down now. Let us all cheer and support for them. The last match for round 1 for the state first round is by 6-3. The Salai FC won the match. The Salai FC will be playing Zidane Students Union.
will be playing the Selangor FC. Wow! Giang terus. Oi! Hawa đi đi. RFC versus Academy. After this match, we will have SSUP versus RFC B. The second place will be Bangalore versus Roman Football Club Team B. Let's get ready in the counter. Right now in the countdown, we are going to witness performance versus performance. Combined Team A versus Combined Team B. Mình cài đi. Bắt. Ni ru na dem. Khang cái nhiều ấy rồi cái đó extra time kita định chụp hàng tập luyện plan 30 minit tahun tadi Hawa. Lên được pressure la được. Ý đi hai. Here's our commander. SSUP versus RFCB will be played in the round two after the match of the finishing on point. After the match between RFCA and AKTB, we will have SSUP versus RFCB. Round one, we have the Combined A versus the Combined B. Right after this, we will have United Hills FC versus TNWSP Team B. After this match, round one, between the Combined, the next match will be between United Hills FC versus Tanjung Nagara Society Bangalore Team B.
Bố dên cái hổ. Nụ đây, xong ra khăn máy bấm mà. Đi theo. Dên cái đó, dên cái đó. Sai rồi, nó tiêu. Hắn nó. Thay về free cái này. Cái gì? Hai hem đây, mà thay anh vào một. Hai hem mà muốn nào. Cầm hai. Phải được đùa cái gì? Đất xuống. Lóng xuống tạm nó. Một đây. Bebe, kamu nào. Xuống nào. Talangnya. Tolong pot đi đây. Đặt là ngay. Ai đồ lòng à? Lái tàu đi. Hay cái này nó thế. Mày ai thôi. Bắt cái gì này gì? Ai! Free bóng đi đâu? Right after the match between Thomas, you will take the ground. Hai hem đây. Right after the Còn lâu đâu. Hay rồi thôi. United Hills FC and TNS Imperial Hey. Waterbanks are representing the country. Lóng xuống tạm nó. Khăn đi. Anh tiêu. Round 2, we are witnessing a thrilling match between RFC versus ATP. Right after the match between RFC and ATP, the next match between SHGP versus RFCP. SHGP versus RFCP. Nào đâu. Nó thay đâu cả hai bóng đây. Deng không? Đây, tập ra nó cho lột tiêu. Deng là tí lo tí này. Ai. Đâu ra đâu.
Tụm mò. Này đúng rồi tí đâu. เฮ้ย Sandeep ham cái. Thay thôi. Hỏi đi. Hỏi đi. Thay. Nó xoát thay hả? Sandeep first ball. ไตมิงสวยงามกันเนี่ย Nghe khám lên đi em, nghe khám lên đi em. Thằng Thiết, mới thay cô. Thằng chứ mến tụi mến sao? Đây, thầy bắt lâu đi. Sai là được bén vào mặt nhá. Chơi. Bé bè không.